Acara ini disponsori oleh Pemirsa kantos mangkin pemerintah durung nincapang harga tarif angkutan umum. Nanging ini rencana penincapang harga tarif angkutan umum kelas ekonomi inujap sampun kesiagayang risampun harga BBM nincap. Parindikan inucap kebausang oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali Igede Wayan Samsi Gunarte. Ringgalah inucap danin latarang kantos mangkin angkutan umum Trans Metro Dewata kantun gratis. Ya diastun anutin rencana sepatutnya nih sampun ngawit naur. Paiketan saking Dinas Perhubungan Provinsi Bali sampun mesewale patre majeng pusat mangdane pemargi inucap kaslehin malih santukan kanan mangkin BBM kantun mal. Angkutan umum bus Sarbagita taler kauningin nenten-wenten panincapan harga tarif, kantos panguntat warsani mangkin ya diastun harga BBM sampun nincap. Dani narkayang wesanan panincapan BBM ngawinang krame nguah palinggihan ngangge angkutan umum utamanya nih ritat kalem lancaran antuk galah turgena sanis sampun kejantenang. Sili tunggilnya nih sidang ngangge Trans Metro Dewata nuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mangdedangan tur sidanes perebil parkir. Lianan punika indik panincapan harga tarif angkutan kelas non-ekonomi sampun kemargiang makatah 3%. Ketua Organisasi Angkutan Darat Indonesia Organda Bali Iketut Edi Dharma Putra Mausang panincapan harga nyane anutin mekanisme pasar. Danin latarang harga paket akap non-ekonomi sampun katincapang 3% anutin genah melinggih saha piranti lianan sekadi AC reclining seat miwah toilet. Paiketan dani taler ngaptiang majang pemerintah mangdani digelis tur ngejan tenang indik pedoman penyesuaian tarif saking makudang-kudang soroh moda angkutan jalan kelas ekonomi anutin tingkatan. Inggih punika Kementerian Perhubungan ring akap kelas ekonomi, Dinas Perhubungan Provinsi ring AKDP kelas ekonomi miwah taksi, saha Dinas Perhubungan Kabupaten Kota ring angkutan perkotaan tur perdesaan. Widya Stuti Bisnis Bali Nguningayang.